Yedo Nyankopon ase na no pese wama ya hye eye na watwi ase ene Monday attention TV for me obibia akwaba ene yewo eye Ante Naa show so na nsem egoso no esi wa hadada na updater yenya wo mu na ye de bre owura bia na emre bi one ne stepdaughter eda nyinse kopie mu a papa de ne nsa hye jam se enye ono na enyema akwala no sabre akwala wa wafa no ho na DNA epie mu. Make us be subscribe to Attention TV, no I like it, no I share, no I sign so up or don't send a notification be about when Sabe can be Ekunia, Echo so ever Ghana memoir. Abraham Kolai ne a yendist, Papa in the stepdaughter and copy Ante Naa show, Papa ne yeren so a yakolana mammy, a copy more Ante Naa show, not a yar host and papa. Papa ne sabi akwala de asamato no so akwala ne na no bia ye ema ye nyina Ante Naa munya do manugu akwala so buku dodwe epa ne papa chew sempo odi asamo saato no because akwala 12 years ne nsam esua ema akwala de amemnefe e de nyinsen no ko share abemu abi efe no Michael se nyinsen no ne dia nti we kire me se embemu abebregu prison na defamation case do mo so bebre wo ansem ni bi wo a enyomo akwala de nyinsen no ekoye eko show bi fufura ye de share sa abemu anu ko a na chese sa akwala no eye akwala nenso sa eye step father no wono na anyem na yiri be ya wono no awu akwala bayo kama asan ko pie mu wo Ante Naa ho pie ma Ante Naa se there bi we de obeye DNA test because ni papa ne ye no anu odin I say ne ye di asam ehye papa yi na no bi yi ye ko ye DNA test na eye papa no na wanyem ne step daughter na onu na wo abayo kama wo hwe papa na nimu a se na nimu atwa wo a wo de me yenko hwe mra sesia Kofie Jane na yire na betra aka se na ba no ma 12 years akwara na nyinsen na edi a obo ye ne papa na busumi nkurachi a owo ye no akwara na ka no kura se nye na papa ne stepdad na enyem no sa semi beto ye ni maye DNA afei de DNA result by ya yeah, one say pa. Someone kasa na woba. Suwum sawam. Suwum sawam. Warimu basa. Enti wa Yakobu sa kwede ya so free me nyane. Na me wo 11 years. Na just defilement aka hom. Ene de ya me ne wo kasei. Ebuakwa promise court. Akwa setra ama her leadership. Mami efua todema tieni di no her leadership mami efua todema ona tena asem no so we ye sharp nanu ya wadaya na eche no ane de ya court her leadership mami efua todema oti ase no se aja wo betimi adi ubai worry ankoye sana tie dia court say yemfa DNA report no ametu nanim na ne de owo sofola yenya sanuanum sei kaya anuanum sei asem to nanim a na eho we kuchin tentem no dia court her leadership on so yoba tayo otra asem so say kache me ma u bail u kwatwi mu na wotwe mienu na wo wia emra no dia emra no sie no me di bedi se yenya sanuanum sei ye mami efua todema wo so ye her leadership efua todema court ebu akwa nyame shapa chief inspector Cecilia wo so wo ebu akwa station officer nyame shaw sanso na miami nua ASP Regina Mensa wo so wo sofola heya nyame enshaw those asebi wona wo ye feedback na mbo a to aso ayo Kofi Ajay ya tiefo pa Kofi Ajay ya ja wako hwefi ni baba yai ba wa kaka papa se da emu hu o afede de hia se ne ne sa na tede aposifo emu nso emu an posifo be so papa yi mu kikiri de ne koi afede nura dua ye de na ko gina kootro ene dai ye de na ko gina kootro oh me say penyin odi asam no wa yadia papa efua todema wa ya todema asa wo todi amame o si kesi wa 20 mami efua todema papa Kofi Ajay ye fi ya wo kwatwinum na wotwe mienu
na watwe mienu no so ne ade oba ya de na beduru so ya de wa beduru na fa ya tie de oba be ma ho achiri no Tvgh de say we complainant and accused one dey asem ne bra ye yo e ko wi e chire wo ya nu no papa ne 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 wo ya o se afford me say afford o ade wo nka no kore o ha ho kwa me das girls fasten your seat belt Anodin aya me ho ne nti asa case we ekoso na papa fo ni bi nso ntimi hye wo mo ho so free sa case we must still sa case we ekoso de bia mo se boyire mo ho ofe mo yire mo ofe nso na mo ne se be mo yire ne mo mba edida esi bebre aden ekwe ntwa akra